Hi guys! Good morning! So, morning mo! Last day guys! Last day din ako guys! So, I would like to thank Sir the accounting department and all, especially to Sir Iko guys, to Sir Elias, for giving us such an opportunity and among ma-learn in the future. Like, kanang mag-info. Ikaw na lang! Ikaw na po! So, kanang nagpasalamat din mo kay yata kong opportunity as a work immersion na nakatry ko di ra sa school kundi nakatry ko og unsay mahita ko if mag-work na or manana ti job. So nana ko yung brief overview of brief overview sa how in the future mga course. So I would like to thank also sa accounting department sa kuan sa tanan nag-welcome na mo dire. And especially sa thank you Mayor na subot na po na magsabot may array. So ikaw na may magsabot being here. So thank you so much. Well, na-feel dyan namin welcome dire. Labi na sa mga snack na busupin nga. Thank you Jud. Ate Sir William grabe sige na may katawad dire may nagkamali-mali lang gulot ng mga statement mo. So sige na Jud. Ate Sir Iko especially to Sir Iko. I hope mabuhay kayo ng malaya. Ay, mabuhay kayo ng matagal. Although I'm not nabilaw sa accounting department. Diyan! Thank you pa rin. Ante Sir Diaz. Katagal dun ka na kuhaan dun ka na opportunity like in the future, especially na mga mag-accountancy kami tulog God's will, hindi magkatagan na makatabang dun na mo in the future. Ay, gilang hindi wakas nito till we meet again the people here is mag-arihan magyapon na kay Sir Iko pag-amping please and thank you sa mga libre libre ang tag makalibre na po meron manifesting tomorrow so bye say bye bye